o te whatala pa mai monga le tātou ni fu o tātou whenua i le matanga le nei wā yaso, ma lo le soi fu maua, ma lo fo le langi ma mai le maru telo le tātou no ia lo maia se whapoponga whale nei o tala o mena te tupu i Samoa. E mo atu i tātou tala, ua whaalea ngā ina le whamasnonga mō lianga, e pei o na whaasanga lea i se tasio di malo le malo, le sa avea matau tua fo i o se malo le malo, le sunga vi se sio, o lea na tua ia i le whaia lea o ni whamaumaunga se se, ma le sainia whamalosi leo le swapo se tasi fo i o malo le malo, e whaatino ai ia lana no ngā tupe, e pei o na whamawina i le whapatonga tupe lumana i Manuia le lupi wha. E lua molianga sa tua ia i o ia le whaia o whamaumaunga se se, antoa i ma le sainia whamalosi lea o se swapo se isi malo le malo pite ane, o lewa tui na mai le whai unga le whionga le whamsinsini sa tiusi matiwa perese e le wha mahonia molianga e wha sanga ia te ia. O le na tangi le neima ta upu o le tasi foi o malo le malo o se li leo leo o lo ngadue nei le taimi le nei e suafa ia vani o na nai vani o ia lea sa avea ma leo leo nate pui puia le saunga le muupe na whai malanga nate tautolua ina le sa avea ma pale mia tanu wai le fionga le sao papito fia me na au mi mata afa o ia leo le na tangi le nei mata upu e wha pia na saini wha marosi e vi se sio lona i suafa po lona i ngoa mo le wha maonia leo le nonga tupe sa whaatino i le lupi wha po le wha tonga lumana i Manuia le atano i le teimi lea na whaatino i le ngai ngoinga a olo o iai o ia i atunu mamao o lo whai malanga whaatasi ma le sa vea ma pale mia o Samoa. I susuenga ale whamasnonga i le nei mata upu na whaamaonia ai le whamasnonga le lava leo o maua le tua leo leo e lango ai le mau po le tangi e pe ona talo sanga mawhina wina e le tua leo leo. E le ai ia e le ita pape na wala wina foi e le mtanga duenga o malo le malo ia niso au whainga duenga mai le whale tupe ia atoi fo nisi mai le lupi whabro tonga numana i Manuia le atuno e moli mau i tu sa i ma le tangi le pionga na nai vani le sa tui na tui lumo le whamasnonga. E whai unga le peona tui na mai le whamasimisili e le whaamaonia morianga i whaasanga i le na whaatutu i ele tangi po le sunga visa sio le poi saanga lue le mtanga duenga malo le malo ma e le lava fo i mau e lango ai le whina ngā leo e peona tui na tui lumo le whamasnonga. Inisi o tātou tala o le ua sao no le minister o le matanga duenga po le tonga taustusia le atuno o le fionga paunga tala lei paunga e whaamanino le tūlanga e pe ona iai ma whaaiui nai ia suenga pe ona whaatinoina se taso company mai te tono New Zealand le TPO leo ua whaamawina e le tūlanga whaale tono conferencing audio o tūlanga e pe ona iai ia whaatinonga o nei suenga e lea ini financial report a toa i marini records o whaamawina e whaatino iai ia tūlanga e pei ona mo'omia e whaatino ina o suenga a o tūla i mai ia le vanga whauwhai pui puia le ia tau tangata le HRPP i mo le whaatino ina ma le whaamawina lea o a tātou se leni a toa i mawanga tupe uma le atuno o sa whaonga ina mo ati nae o sa wiliringa le nei o le nei tala. Tātou orit lea ono whalongo whamai e miliona le tupe nā ruai le ai Samoa e le ato se miliona au tau mantu atu na o se ono se lau wafe mon tupu le tupe sa alu ai te tongingo tato o kika ia po se o tusi ia paulo le tupe sa alu ai le e se o tusi lea ai le sao lea tala whape miliona tala le ai o se na tala e na le ono se lau mon tupu wafe tala Samoa sa to tongi le tato company se o tusi lea ai a fikala iai a fai e tolu sfulu item sa ave iai ai filifili la tau na sfulu tolu no enga e tele se vaenga li o se suenga a wala va fa maoninga o vaenga o lo fia manino ele ka tato fainga malo ina o mato su tu le lipoti o le matua tele la o issues po mea o ngaonga ia o lapila pe ai fa punga la tamai lapila pe ai tu langa o lo fa tau no inga luenga al tato malo Samoa ai ole o mfaino fale o atuni vaenga onga ina i silfiele martelo la tunu o le vaenga mua lava ele ai ni records
tele o vaenga ia o lo fatatali o kika. O avere tusi le tatou ia tatou ministry sia ma tatou SOE sia. E mai ia tatou records po fa maunga. O mea tau o li city ia po mo documents o o invoices o me fa pena. Ele o mau e so tusi vaenga ia. O le vaenga o ngaonga na mua. O le vaenga lona lua. E tele li poti. O lo tapa ele so tusi. Hele o mo se li poti. Sfata te inga ni poti le ta o le feasibility study. Fa mai sa fai le lato study. Ia. Ai tapa to so tusi. E lai ni poti o sa feasibility study. Tapa to so tusi e meta environmental report mai va pena. E lai ne tato li poti o sa wai. Mas fata te inga la na vaenga o nga ia. O le o mai le poti so tusi. O nisi vaenga ia pe o fontanga ia kapeneta. E iai fai unga lo fa pe mai. O fai unga kapeneta pe mereta o le pika. Ia sa tapa for so tusi e mai fa maunga ia. E le e mai fa maunga ele atoa. O lo fa tali ia tato meta o pika po le faka. O le pepa kapeneta po fai unga kapeneta. O siria ia vaenga lo o atangi ai. O lo tele vaenga lo fa tali so tusi. O le si vaenga, o lo poloka e foi ngaruenga so tusi. E vaenga foi le o transaction po o amount foi e te taun tongi atu. E ova atu male se la wafe, se la lima su wafe, lua se la wafe. O vaenga la e refer le meta tender sport. Ai mainga le suenga so tusi. Ele yo o vaenga ia le tender sport, lo winga. Ele approve tender sport, ai ese tangata ia sa approvinga. O fate ta inga la ia. O le e mate o tutiro e fisinga o ngaonga o mea lo tu lai mare li pote so tusi. Le fai lo foi pena sa no foi le fionga le minister o le fainga malo tausi le na se mavai atu nei. Na no fai le se la to fai unga na fai. E tu sai ma le reporting na fama wina e le company mai New Zealand. Le fai le tonu le tu langa o lanto fati longa o lanto ngaluenga. O na ele ini fai mamonga. E fai tino e ngaluenga e pei ona lato fati ngaina. Torus fulum ta upu sa tu natu o kika. Ia por vanga lo so tusi lato te iloina. Peta iane e se fuluma le tolu vaenga sa lato iloina. I lalo forensic audit. O i lava sa lato pikia mai vaenga e fuluma le tolu. O i la sa fatino ai lena man malo le company le ale PDO. Mai si la fia letu no le PDO o le company le mai New Zealand. O i la sa le mawhai ona whaatino ni company so e tusia Samoa. O na ele po lenga foi le meta o independence. O le la sa whaatino ala e company le a PTO mai fafo. Pete iane Samoa la whafonga anga. Ia o le wa maua, langa e le si vaenga o company le a PTO tono Samoa. O le e sa la tau ngā lue whaatasi e, ma le ti PTO le a New Zealand. E whatau ngā luenga, i e pifori ngā ua whai na ele independence pol mena le sa tau pole. E langa o le sa ta ofi e wha ngai no tatu so tusi tono Samoa. Ia leo wha ngā lava so tusi mai fafo, pita iane. O leo o maitu e wha ngā la tu tangata o lo ngā lue Samoa. Ia pe o le tusai ma le me sa wha moe. E ui lea. Wha aftai le PTO sa la tu whatau nuru ngā luenga. Wa mai an ngā luenga, ia leo wa mai le la tu li poti. Ina o mato tulai mai e tau aver tato malo e tau sangan tenei. E mateo mai to tonu tato kabineta. O ro tati ele li poti, wa o mona ta pena le li poti, ale so tusi, o le PDO. Mai le li poti, ina o mato mai le matanga i le kabineta. Sa mato mau le li poti, o lo tolo po le li poti le ale so tusi, po le forensic audit. O le whaupunga mafu anga tolo po ai, si to e whaitau atili, no winga. E lo lava susu e ngar whainga malo le, whainga malo tausi le sa lato sila li poti le. E lo lava se lato taimi e to e whaitau i le li poti e war whaupunga na o tolo po ai. O e to e ilo, to e whaitau atili. E na o mato tula i mai la, o mato mawatu, e rei mai e whai se whai unga al kabineta taluai malo tausi. E na o mato o mai ma mato susu atu li poti. E fai lava si mafia fia le liboti. Ia ona fono le kabineta ma e to fa tai mar kabineta.
Wa tau na fili se komiti whakapeneta. Ina ia ilo ia tato lipoti lea. O le la sa tofiror komiti. E 5 minsta o lo tono komiti. Whatase i maramatanga luenga o tupe. O lo lato ngalue whatasi. Pe o lato le o lo ngalue i le vaenga lea ale lipoti. Le sa whamapuna mai le whainga o le ngaluenga lea. A tūla se stulang al komiti whakapeneta 5 minsta. E tonu minsta e qualified. Winga lau talo la tonu so e tusi ala ilo tonu Samoa on taustusi. Inisia tātou tala, ua pola ina e le pulo le maliulilo ia le fionga i le tamaitai whamasino le whamasinonga whai tu malo, le sunga pari i Rosella alala toa, e sole tu la fono le whaasalalawina, o le tulanga e pe ona iei le whai unga, o le tulanga e pe ona atangia mai ai se whaalawelave, le na whano le soifua o le tamaitai, o papari i sia whikeao, o le sa tau fia, i te tono le whalapui tano malala. O le vaiaso, se mai atu nei, le whai unga le vaiaso, le na whaasala lawina ai, e penga ta whai langi le matanga wenga o leo, le tulanga i peo na iai ia lato fo i suenga. Ma anga ia tuai, ia se tasi fo i ala ata whaasala lau o le Samoa Global, ma lato whaasala lawina fo i le vaenga. Sao noa le fionga pari i Rosella lana toa o le pule o maliulilo, e soli tula fono na ngai ngoinga i pia na whaatinoina ni tanga wenga o malo le whaasala lawina leo lato fo i suenga. Ao lele i whaia, se whai unga le pule o maliulilo, e tusai male tāria i leo le tautonga whapitoa e whaatino. I tamaitai lea na whano lona soifua i tutono le whanpipui tamo lala. Wala patai mai ai i le pule o maliulilo le tamaitai whamasino, so se tasi ala atam, so se tasi na te whaasalawina le tūlanga i pia na iei le whai unga, o lea mata upu, e peo na whano le soifua le tamaitai, o papali sia pikao, e soli tula fono. E le lewa na tui fo i lunga i ala ata whaasala lawa na matanga luenga leo leo ala ata whai unga ala ata susuenga. Ai toi wha fo i lalo. Ina ua tapu ona tui na mairupola inga le whaamsinonga whai tu malo le pula maliulilo. E soli tu la fono le ngai ngoinga e peo na ala ata whaasala lawina. O lo tādia le temine lei, le whia leo se tautonga whaakitoa, mo le tamaitai o papari sia kikiao. O lena mau atu lona tino maliutonga le whalpui e whamautu ai le mafua anga o lona mariu. Ma le tātou tala muli, o le whaiunga le vaiaso lea na taua fia pe usuia e le whantanga le fioanga o rin whaipula le fioanga o le aubaa. O lea na tau misala i le fioanga i niso a hinga e to olua, e mafua mai ono o lātou whanau. Lea na whaasalalawina e le upenga tapailangi a le mtanga duenga o malo, patau neiji i whanau, e mafua mai ono o morianga o le umia leo whala au whaasahina. I se ripoti mai se tasio matai i te tono le awhio anga e whampea o le tasio a inga e se fulu 5 afe le sala na whaatinoina. O le tasio a inga e tonu se fulu afe le au whaio le sala e peo na tui nātu iai. Mai te taua na pō ane le aso tō nai, o tau nuu ia sala, pita iane. E tō tasi le a inga sa anga iane ma toi tongi le sala e peo na tui nātu e le pule maluari uwhai pule se fulu 5 afe. A o le tasi a inga e tolu se fulu afe le na paasalaina. E le mawhai ona toi fo iane, wha fo iane ia le sala e pei ona poloa ina. E li mwhai pule o le awhioanga. O lo tu awa noa le awhioanga e tu sai ma whaasalanga e pei ona tui nātu. Tā ua e se mori mau whaatuto ina, se matai fo i tongo le awhioanga. O tomo whenga ia, koe malo li mwhai pule. E pe soani mangaru lue whaatasi ei ma le malo ma le matanga luenga o leo. Ina ia tafi e sea, tūlanga whala au whaasaina. Leo wa se sauni te tono le atno. O le fionga leo wa ai manu fo ia pulenga ri mwhai pule pita iane. Ia, o tu langa lavo o whanau le tau pulea mio, leo lo whaatino ai nisi o sori ngā tula fono, mai le o alo ele pule malu ri mwhai pule le fionga leo wa ma le whia leo whai unga tono, e solo ia ai, le whaatino leo ma le umio o whala au whasaina, i tu tongo le fionga. Tō lunga tātou tala nei aso, a mata le nei vai aso tātou whila ila so taia a soifua.